Nonga manaleta wetu mwenu nintekateka mu tribunal naye eriova hwerumuti abo kuba bakugira ngo kumbwire butarukikana kwezi ngo mbe mwahurire emanja n'obujurizi bishatu kinana na ubwo icyo kwanza ubwo tumurimo guro ikintu kimwe icya kabiri ni intekateka mwe nabo bene challenge especially omuriyaba ba raising concerns hati katugire ngo abantu baza polling station babihaba batahanda nabo bazaho batera kandi no mukubara wabariyo kubanza yije yabana namba 15 yagarika yabana namba 80 kandi no kubara nawe yagira ati 10 na mushanju 19 30 hati ebyo byona kuza kutunga evidence ngo gite hariya omesho ga tribunal Exactly, yes. aka tribunal yo kooti nerebera ahabwa mushinja bwenyini obwoyine hatezo currencies ezabire kuri ya ground konka oteine capacity yo kuzoreka aba tribunal nikibani kimanyisa nga aba tribunal baza kugendera ahamwe abatera tebo bace mu rubanja konka ziri enshobe aba ground bagumina bazimanya ndizikabe enshobe zitakiri mu kooti adekada for your information. Yes. Na nababire bine evidence eriyo mukatambi babire batakubasa kubikiriza kubahereza time ngo bagitekeho bagiplaying ko bambagira ngo tugina akatambi angu twine bwire ngo muzawugireto bundi icyo kituru kwenda neki so anyway obumperero kaha obwa mukago rwire ngakora commentar tribunal if I can repeat it now kagira ngo okwikiriza mu tribunal n'enshonga nkuru no kubahereza benefit of doubt n'ikintu kikuru konka nkakorana comment ndijo najanti no ishiko kambuza utunga shika kugira esente zaraba hansi yemeza narahagira ikitagenda giye bagumiza bakarangero ryo obera ruho ngakujanto ecyo cyabaho aba urukuba anyigirwe na juruzo mbataka so ati nicyo kurebera nambwenu honarebo munyanya zikama yanjye ya leta nshonga hiyaje ati chairman ikirungi yabugana abanyigirwe bakazugonjora ejo method kinani intekatekera ngo nekora 2018 bumbanye tsimbere nabandi bantu mukaga twetsimbere no wekitindo saho narebo riyo datumwesije tukaroizinga concerns nkezo honarebo kama yanjye riyo na raisinga twagira umugisha president ya Ntebe tukayisha munana kutwahereze kufungurwa twatandukura ikiko na president rukahwashaha munana gwakashishi konka twagira umugisha yaturikiriza kuyahereze yatuguidinga yajya mbweni byona nabura konko mu musandi ibi tukuza kutunga flag bearer ndijo bwenu mugende muhagire ogo utuineho ibindi turi yarushobora nangwa nyuko narwivu kose karwe birabera na mwenda 30 natereraho narebiri yoda ntorinka hi atindurwa mujojo shanka 10 tukaturi nzinengara namurondera karuti so nabwo chairman nabari kujunanizwe kibina cyiti cyarwangisiriza okurikiriza abo abafectingirwa ba mafia nababe yendeza nababe itwenda nenshonga because akantu kagenga basa kutsisira bonke cya tribunal ningera ngo niwe no mwaka wa mukireba emishango negenda ezo mukode emare imyaka n'imyaka konka kubajya ngo yegenda kika hatubaye beti no gukurira ngati baba tagira kurikizo rutana hatukakatambi nikabasa kutwara edakika kama 30 izuba tini kandi bamba bahasha nonye tegereza so hatezo circumstances nazo nabo tutekateke munonga kintu cya tribunal kugira ngo nabo obwire bucyo beine kucamu ebintebere obwire bwingi kandi bateye na chance yo kuzasini mahati nyambwe ni jombe ndeba
omumba ko debatinga a television emwe abe naje ati nyebi yanjye kuno jangu nambwe bakayija cyaro babuze atejo akakiri tribune betagizireta itakiri akamuhero muri yeki nyoni imanya ngo muntu ogerezeho umu tribunal utari satisfied yubategereze muje kurebesha bajuruzo mu bataka kandi abenginoze kushanga basinga Alex abantu